LSDM përmes platformës së re ideologjike njoftoi se do të ushtrojë presion të fortë ndaj pushtetit në lidhje me integrimet evropiane. Kryetari i Socialdemokratëve Venko Filipçe tha se do të kërkojë plan të qartë shtetror për hapjen e klasterëve dhe kapitujve në negociata me afate, përgjegjësi politike dhe llogaridhënie të plot publike. Ai tha se do të insistojë në këtë sepse siç theksoi, vendi nuk guxon ta humbas shansin e dyerve të hapura evropiane. Këto mesazhe kryeministri Hristijan Mickoski nuk deshi t'i komentoj dhe tha se LSDM kujdeset vetëm për interesin e saj personal. За жал, СДСМ продолжува да биде мекото ткиво во македонскиот национален идентитет. Јас жалам што од некогаш државотворната партија се претвори во една група која што се бори за да го штити својот личен интерес, но тоа е што е сега. Тие одбрале таква политика, така да се однесуваат. Ние тука не можеме ништо повеќе да сториме, затоа понекогаш и можеби не треба да коментираме се што тие кажуваат. Nga LSDM sërish bëjnë thirrje për bashkim i cili sipas tyre përmes platformës së re do të ofrojë vizion për zhvillim ekonomik dhe vlera evropiane. Европа, почитувани, не е апстрактна политичка цел, туку подобар живот дома, повисоки плати, владење на правото и повеќе шанси за секој човек. Македонија не смее да остане заглавена во национализам, популизам и политички манипулации кои ја оддалечуваат од европската иднина. Наместо поделби, СДСМ нуди визија за обединување околу државните интереси, економски развој и европски вредности преку поширок фронт за вистина и за правда. Filipçe në fjalimin e djeshëm në Kongres doli me kritika të ashpra ndaj pushtetit, duke thënë se demokracia po zbehet dhe çmimet po rriten. Ai kërkoi që nëse qeveria nuk arrin ta çojë vendin drejt Bashkimit Evropian, të largohet.